Dobar dan. Dobar dan, hoću da dopunim karticu. Može. Vojno pokazuje kako smo posle sa saslušnim povučatinama. I da vozač radi ono što ima posao da vozi. 60 dinara za gradske vožnje, 110 za brigadske. Nakon 5. januara, kada završava ponovno teret, ide diferencijacija cene i u tom slučaju, znači, to nije poskupljenja, znači može se s ovim zakonskim čisticima plati. Dobro, kolega. Izbacuje iznos oko ostala kartica. 22. januara ovaj sistem funkcioniše, pokazao se dobrim i ja sam siguran da će u budućnosti on pokazati i ostale benefite. Pre svega je zaista jednostavno za korištenje što smo mogli da se uverimo i danas. Građani su iskazali veliku zainteresovanost za elektronski novčanik. Imati građani lakši vid plaćanja kroz mobilnu aplikaciju. Znači isto kao što sam malo rekao, umjesto SMS koda, na osnovu uđete u aplikaciju NS Smart, uplatite putem telefona, dovedete QR kod s kojom se validirate, radite check-in, isto tako izvršite check-out i jako je prosto.